जों bubagar ang bubagarano koyo an sajungno tuja sori hamyao sanjana debroma terain tuoi Mumbai phaioi matong phaikam Buini borok rok nile 5 bosoro waisa ebakhe bosoro kaisa suba mungso payo chini borok nile jora gobangma borokni no suba mungsung. Hello dolrok Mwnai Sanjana sini pel song music channel ke onek din ongkha video upload khaijai gya tinai nongni buska nukjak thangani karon hingke Munai Sanjana ni bagoi kok phaisa thangnai kok share khainai bagoi nongni buska nukjak tikha norobo nogo siring khai tongyaoi video sanamoi video upload khai sini Munai Sanjana bagoi video upload khaidi jeng joto tiprasa support khainangnai heda jeng sing tiprasa support khaikese jek kuchu kanai heda norok support khainge bhaike kuchu kanai ba please nok bujitise subani muchungui tongnai rok please norok buchubai mano norok nugoi mankhana skinner tega jang norok jago thangui chubalai di sing tiprasa chubalai kese jeng kuchu kanai heda norok chuya hingke bhaike kuchu kanai ba heda please norok bu senti prasana joto busuba lagi asana bubagar ang bubagarano koyo an sajungno tuja sori hamyao sanjana debroma terain tuoi Mumbai phaioi matong phaikam Buini borok rok nile 5 bosoro waisa ebakhe bosoro kaisa suba mungso payo chini borok nile jora gobangma borokni no suba mungsung sanmani ebakhe relaiman nukjago Piaba tabuk kaisa je barlangi jomani abongka korokta serai borong borok ni hingke chin borok ni hingke Munai Sanjana gai bong borok ni to kakhana mutamuti no khaklayo gobang kuk no gobangma relaimani sing nukha piaba sini bukhawo tongorunani sabni bukhawo gri jongga senghai sengti prasahai maya ganang o hastewo abakhe o duniyawo kese grinya amsege seng maya ganang hani henjago Pia tabuk pano maya tongkuna hai pano o chuba mani bang mani bagai neke hoito ba seng agui man la ya ngui tongkana chuba jakna to sini gobang ma tongo jibeo bo khoroksa patient tongo seng abono bo relai tongo jem khang khamjak kai tebo gobang ma patient tongo gobang ma jagani gobang ma thaini gobang ma hospital seng relai tongo pia ba seng baksa ba phunugori ya hai pano tini ang norok jotono koinani musungkha Munai Sanjana botabuk patient cancer bai botabuk fight khai tongo hai pano seng je suktui seng relainani seng try khainai bini bagai tamni hinmale borok tabuk Mumbai thangjak borok bubagrano bo haino juba mungsan horoi tongkha borokni rang kusuk jaigani bagai Haidingke seng zaman cak seng scanner jak tongo ani ajagono ani yang ti busuk jorati collect klaiman ang collect klaine ke ang rohonani ang try khainai phone number bai scanner ri jak o jagawo norok dari phat pay khailaidi gaje fungni time ang je kaise video sanamai ri remani ajagawo kaise QR code ani rajak tongmani SBI ni abo already na account reaching thangka ga ajaga reaching thangene buibak gobangma comment khaitong laika QR code rang send khaimaya hai khaimaya ni salaimani bagai ang ta kaise tam khlaigo logina video sanamai Instagram rinye ajagawo ta kaise ani account ni QR code ri rajauka ga amo bahan hai tabuk reaching thangjauka mane amsaka chuba laika sailap krika amsaka khushi bongi tong ang tabuk ge Om hai chomoyo no tabuk baksa anu ani tabuk to duita no account limiting thangbai keba tabuk tam hunai tong laika kabangma anu message khai tong laika message ka Instagram khlayo Facebook khayo baksa Google Pay rok 3.2 sano text khai tong lasu bahai ke dara tam ni noro rang rohori mali jodi am hai ngi tong hangke jodi onyo QR code rok tong hangke rohodi hai re ni tong laika iko mo hai chomoyo ang mo yang kun palama yang thangka tam khlaika ani WhatsApp status ang kaisa status ri rekha je kebni current account hai ko business account kebni tu tong ni mani khoroksa ni dol ni no mani rekha abus kebuya Antono de Borma bonga ke sob xk khni norong baksa jara jeng hayo gnai rong jotono saimana juta ro korok bin roman thogo jeng joton saimana onke bo tabuk reply rekha no ge reply man parang saimang ka bini kaisa business account tongo bo to already business khai tongma bangke bini thani tabuk jeng rang bini QR code no tabang use khainai tai ango jaga QR code bini abo rei renai
आजागाव नरं जे मानसाक आजागा के ट्रांजेक्शन खालामनो कोनो वाना गरे कोनो अकाउंट रिचिंगन वानाया आबनो 10 दिन नि बिसिङो जों जे इंमानि रां जों कार वइने बरंनो तुनिलायने जों एन्थनो बाय कग्रक सालाय पाइखे आमते आमते निन क्यूआर कोड किसार गरदि आं यूज खाइगेना आबन पर जतो निनरो ट्रांजेक्शन नों मारंनो बबान सावो ए जतो ट्रांजेक्शन फाइमानि नोंखौनो वाना नांगे जतो बेबांनो ट्रांजेक्शन फाइमानि जों एक दिनो जे जेफ्रो टाइमिंग जों आफ्रामनो कैलकुलेशन खालायलायने जों डाइरेक्ट थाङैने रेलायने बखो अलरेडी न दापहर नरसे चुबाय पाइखापो इनके बताबुक सावो इndo ठीक আছে आं बिनि आबनो ताबो यूज खानाय नरंबो जारा जारा रैमाय आङै तंनाय रक आनि रत ताइरना फान रैमालिया ताबुक आंते कासे स्कैनर हाय हाय के क्यूआर कोड अज गरै दङ नरं आज गताइसर लाइदि हामबाय मुगे आसे यूपीआई स्कैनर बांखा ता मुंसासे स्कैम रक दंखा इनि नर अनेक जन वानसुक दंखना इनके दाल बिदाल कमेन्ट नु खां नरकनि जे चिनि मनाय सानजनानि ट्रिटमेंट बै रां डोनेशन चलि दङ के अनेकटा यूपीआई स्कैनर बांखा इनके फार्स्ट जे जेनुइन जे बिनि फैमिली वन नों हेल्प खाइमु सुंखाय बिनि मामानि बैंक अकाउंट डायरेक्ट खय मानो आबंका अमित कुमार देवर माहिने आबो अलरेडी आं आनि मियानि वीडियो कमेंट पिन खाइ रिजाक एसबीआई नि अकाउंट अमित कुमार देवरमा इनके बिनि यूपीआई स्कैनर बतंग आरो सुहाना हिन सिजां फायो तेपनो बैंकिंग नेम इनकाय अमित कुमार देवरमा इनके सेकेंड इनका चिनि दा पहरनि इनकाय बिनि जीपे नंबर अलरेडी बिन प्रोफाइल रिजाक दं इनके नर बिन प्रोफाइल ना जीपे नंबर रिमानो इनके तय कैसे तंचिन मनाय विशाल त्रिपुरा बिन प्रोफाइल अब नरक जे कैसे नंबर नुकनाय आरो बहय मानो आते केबा स्कैनर बतंगो आं स्कैनर ब मांका बयबो कक सालायका के बरक तिनि न जे अपडेट इनके बर अरुणाचलनि फिरगै आमबासा सकैका दि बर आं जे प्रुफ बबाय किसा टैक्स खायका अपडेट होना हाका इनके बिन होते बिन यूपीआई स्कैनर बना हाका चिन मनाय विशाल त्रिपुरा बबो दा परे बाक्सानो मुंबाइआव थाङै सानजनान बागै चाइतका लाइसुलाइका हॉस्पिटल और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इनके बड़े बाक्सन टंका गाइड खाइका इनके बनब ट्रास्ट खाइमानो इनके तय कैसे स्कैनर दं आरो अनेक जन डाउट दंजाबायखा कारण मुं आलदा आलदा इनके आबोनि आनिखे तो डाउट क्लियर इनका आंगन साइखनारि ताबो इनके आबोंका थानसा राइजिंग यूथ्स हिने कैसे टीम बंनि मो स्कैनर नर अनेक नुखना के काया जाखा पहर देर माइन फायो आ पहर देम माके चिन्ता पहर निया तेफनो बिनाबो जेनुइन न आबोंका बंग टीम नि मेंबर मुं पहर मुं तो अनेकटा सेम नंमानो इनके बिनि मुंनि जे बैंकिंग डिटेल बा बैंकिंग नेम हिंकाय अमरेश दा समरेश हिन फायो अरो रिबानो आंके बक्तका इनके आबोनो कुन डाउट ना करे आरो सहिबो बरक अलरेडी मानजाक 20k प्लस ऑनलाइन नि डोनेशन मानजाक हिनसाव 20,000 प्लस बर डोनेशन गोबां मानजाक इनके आरो सिन फॉर्मर एम सर सुएल देरमासं इनके सर प्रस्मित देरमासं अनेक जन तै कुमिनि आं सर धीरेन्द्र संबदार हका आं पक्टवा तेफन म खरक नके बर हजाक आजाक अब बरनि टीम न इनके थानसा यूथ राइजिंग बर खवाय एरिया नि इनके बरक खाय सानडेव थांगै जे कलेक्शन माने आबो थांगै रिना हिने आनो साका इनके आम मनाय सं तैक्स साका जे बंनि इंस्टाग्राम पेज बतं आरो बरक अलरेडी चिनि मनाय सानजनानि बिनि बाबुनो मिया सारिगो थांगैओ रां जे बरक ऑफलाइन बो कलेक्ट खाइतों अनेक काम सामु खाइतों बर ऑफलाइन बो बाजार थांगै जे जानजन एरियान बाजाराव थांगै बरक कलेक्ट खाइतों जानजन हाती रगो इनके अनेक काम सामु बंग एप्रिशिएट खाइनंगो के कन्फ्यूजन नखा ताबु बंनि आरो 2-3टा अकाउंट दंदो कारण मो 2-3टा अकाउंट तनमाखाय नरमियाम नुखना दा पहरंथुन तैचिनि मनाय सानजना बिनि मामा नारंथुन आरो काय कन्फ्यूजन नों थांगो जे यूपीआई लिमिट रिचिंग जाक यूपीआई लिमिट रिचिंगो सेविंग्स अकाउंट रगो जदि 50टा नि बिसि रिसीव खाइसिकाय 24 घंटार मध्य 50टा सिमिनो रिसीव खाइ माने 50टा पेमेंट 50 पेमेंट्स गाबन बायनो अनेकटानो स्कैनर तने जाकतिं थाखा केबो तो आं ताबु जरतो फेक नुयाखो नर जे कैसे फाइनाय ब्राजिल देर माहिने जे थानसा यूथ राइजिंग हिने आबो बबो जेनुइन न बबेन आं कक साइपाइजाक बंग टीम मेंबर तंगतेबो 5-6 जन इनकाय बंग आज टीम नि नुखाय थानसा यूथ राइजिंग कारण खयमानो आबो कुनु स्कैम करि बरक अलरेडी सानडे थाना प्लान खाइजाक ते मिया बथांनि बरक जे केस कलेक्ट मानि रिजाक बाजार हाति रथां के जतो नांगासन कयमु संजे जानजन बाजार हाति थांगै कालेक्ट खारि आगरतला सिम कालेक्ट खाइना वातिया के आगरतला कालेक्ट खाइमा कोन जानाय चिन लेक्चमनि तै नगर एरिया विजय कुमार देजागा चिन तिप्रास अनेक दङ इनकाय बाजार खाइमा जागा तिप्रास सिमिया कुबिन बसंनो सानमानो कारमो जेनुइन केस कैंसर ट्रिटमेंट बाय रांनांगौ इनकाय आबुन बायबो मनाय खरकसा ब्रादार खरकसा आनो लगी सानतमानि आंखे तो आनि नगर तराय कता लासेजाक ब 2-7 सिका द्रखु इनकाय आं तो बनो सारगै कुनजा थांसिमे आथास थाया इनकाय आं सिमिसे चला खरकसा नगो आं बाजार मा खायो आं जतो किछु माने जे मा नायकलु
Ingkai abon bai ang bekabus musung tonte pernah thangmeng tong offline bo kale khainango offline kale khaima jate masano kang chini others brother others no bo simna area ni onekta bazar no kale khaika industrial bazar Panchabati bazar already botini sim kale khaimani 10k plus 10,000 plus bo kale khaisia ingkai muri kai kale khaike datingo cash hobo ingkai norok Munai Sanjana ni location ka khas Kolenpur ingkai bini je paran mung angor siriwana ang abo bo kaham ka bini parani mung pin kodok abro nong sawana aro thangai jeng je cash nai rok rinum sunai aro thangai rimane ati khainu musung angkai norok kai nong opinion an sahodi doton janjani bazar hatibo thangai sanlai di mong ka genuine cancer treatment case bo thanai maso je Mumbai tes kan bosan leka ang already after video result sanka onik jona no chuba kaum hambai inga abo sufficiently ya ase rang bai Mumbai choli maya tai arun treatment cancer treatment ngmaya te borang nangu abon bai no jeng buino hinsa nangui buni doka borok ni treatment alada ta ajrai tai 20 din 21 din se tongsena a rukun ka 2 bosor keno abo tai narak maya jrai rong yoro bisingo je SMA mani chini jenoro viral nuk tongo ingkai abon tibukun hinsa nangkri borok kun compare khain nangya jeng chini choli jeng Munai Sanjana jeng help khain musung jeng help khalai nai as sim concert khari bu negative comment khain no bo kun patata di 99% positive comment khai tongo a ek duta comment concentrate khai nijini positivity nijini peace of mind nostongo ang khatiro concert khai ang onek khano ang bo hate comment man ang kun pang jagre tabu ingkai asung sanmu sungo janen je mansa kale khari ingkai kaham keng tongbai di tai Munai Sanjana bai suri di Munai Sanjana muitu toni di noro jotono bo date hamnang thun tai chini chin dofani onek jono tebo chin chubasu nang tongo borobo dati kaham chubasu manang thun bor highlight kaham ke phainang thun ingkai asugno kaham kereng tonglai bai di and take care